Dobro večer. U ovom CG Sportu pričat ćemo o fudbalu i košarci. Gost je Vladimir Gluščević, kapiten Mogrena. 2 kola prije kraja polusezone Mogren je obezbijedio jesenju titulu jer ima 7 bodova više od budućnosti. U subotu su slavili također Rudar i Zeta. Mladost zaustavljena nakon 5 mečeva bez poraza, a Grbalj pobjedio poslije 5 uzastopnih poraza. Sutjeska je u teškoj situaciji, a borba za opstanak nakon pobjede Bara u duelu sa Nikšićanima dostiže kulminaciju. Ipak u centru pažnje iz više razloga i danas je dvoboj budućnosti Mogrena. Detaljnije kolega Milutin Grgur. Očekivano i logično u sjenci subotnjeg derbija, susreta budućnost Mogren, ostale utakmice. Prvi put ove sezone imali smo na jednom meču, i to na derbiju, nekoliko intrigantnih situacija koje su izazvale polemike. U fokusu sudija Željko Radunović, stoga je prvi put ove sezone ponovo sa nama Rajko Folić, naš stalni gost i saradnik. Rajko, do sad nijesmo imali sličnu situaciju u ovoj sezoni. 4-5 spornih situacija izazvale su puno polemika, analiza i kao po pravilu vrlo malo je onih objektivnih. Šta vi kažete, pogledali ste sve detalje, a kasnije ćemo to i analizirati. Pa derbi utakmica budućnost i Mogren donijele zaista nekoliko odluka sudijskih koje su izazvale razne komentare, kao što obično to i biva. Predstavnici domaćina, odnosno gostiju, svaku iz svog ugla nalazi neka opravdanja. Uostalom, kasnije ćemo to pogledati. Mislim da su pretjerali, jer sudijskih grešaka uvijek će da bude. Međutim, vraćati se sad na neke susrete od prije godinu, dvije, mislim da ta naknadna pamet nikome ne koristi. A ja bih se pozvao i na pravila fudbalske igre, gdje jasno kaže da komentarisanje suđenja je zabranjeno. Kako samim sudijama, tako i predstavnicima klubova. Dakle, pojedinci su sebi dali malo više slobode, a uz to i malo argumenata nam nude, što će to najbolje da pokaže kasnije prikazivanje, odnosno komentarisanje svih spornih momenata. Sudiji nije bilo lako, pogotovo jer je prva sporna situacija koja je izazvala puno bure, zbila se već u 35. sekundu i to je vjerovatno odredilo dalje tok. Pa ja bi to iz iskustva tako i protumačio. Da 25. i 30. sekund, jedna specifična situacija, sudija, evo vidjet ćemo, po meni je donio ispravnu odluku, međutim sa naknadnim nekakvim tumačenjima i objašnjavajući predstavnicima domaćeg kluba unio je dosta nervoze, kako kod sebe, tako i kod aktera meča, a bogom i kod publike. Velike dileme kod navijača su ostale, da li je to bila igra rukom ili je to bio prekršaj, da li se napadač budućnosti nalazi u opsajdu, sve je to jako specifično i njemu nije išlo na ruku, već kako je utakmica odmicala, vidjet ćemo to, nekoliko procjena su plod psihičke nestabilnosti samog sudije. Inače radi se o jednom, mislim, među ovim sudijama najiskusnijem sudiju. On je sudio i prošli derbi u Budvi, kada je Mogren pobjedio 2-0. I tu je bila neka sporna situacija, međutim predstavnici budućnosti to nisu apsolutno potencirali. Mogren je zasluženo pobjedio, sad naknadna pamet, vraćamo se na onu staru, ko gubi ima pravo da se ljuti. Dobro, a da vidimo zbog čega su se to ljutili domaći, odnosno iz fudbalskog kluba budućnosti. Idemo sa detaljima. Prva sporna situacija na utakmici, na početku utakmice, sudar vratara gostiju i napadača domaćih. Sudija Radunović dosudio je prekršaj od strane napadača, to vidimo ovdje gdje pokazuje rukom kome pripada prekršaj, a na usporenom snimku vidjet ćemo zašto je svirao prekršaj. Evo, to je ovaj trenutak, vratar prije dolazi do lopte, napadač glavom izbija loptu vrataru iz ruku, lopta dolazi do saigrača napadača budućnosti koji postiže pogodak. Kasnije ćemo analizirati drugu situaciju jer smo utvrdili da je pogodak postignut iz offside situacije. Ovdje sudija dolazi na konsultacije da objašnjava. Evo, to je ova situacija kada napadač izbija loptu vrataru iz ruku, vratar dolazi prvi do lopte, saigrač, mislim da se radi o Vukoviću, u odnosu na vratara on je u regularnoj situaciji, ali u odnosu na svog saigrača nalazi se jedan korak naprijed. A znamo da pravila igre kažu
da je regularna situacija kada ispred sebe ima dva odbrambena igrača. Ovo je sljedeća sporna situacija gdje napadač gostiju, mislim da se radi o Četkoviću, vještim driblingom oslobađa se odbrambenog igrača, ovaj ga lijevom rukom vuče za rame, napadač pada, odbrambeni igrač odbija loptu u polje. Sudija je bio dosta dobro postavljen, tako da mu treba vjerovati da je ispravno procijenio. Odnosno, ovakve situacije potpadaju pod slobodno sudijsko uvjerenje. Evo, to još jedan put vidimo, lopta kroz noge, napadač kreće naprijed, lijeva ruka na desno rame, napadač gostiju pada. Sljedeća sporna situacija, odbrambeni igrač biva grubo sa obje noge pokošen, dakle ovdje u najmanju ruku mora da ide žuti karton, ali kako je igrač budućnosti već imao jedan žuti karton, sudija se opredijelio da ne dodijeli disciplinsku mjeru, što po mom dubokom ubeđenju je pogriješio. Evo, to se vidi. Evo još jedan put sa dvije noge, podignuta desna noga, pogodio u potkoljenicu odbrbenog igrača Mogrena, dakle sudija je trebao da dodijeli žuti karton. Sljedeća sporna situacija, napadač gostiju vještim driblingom oslobađa se odbrbenog igrača budućnosti. Izgledna situacija za razvoj napada, odbrambeni igrač desnom nogom pogađa igrača po lijevoj nozi, obara ga i u ovoj situaciji sudija je također trebao da dodijeli žuti karton odbrbenom igraču budućnosti i to bi bio drugi žuti karton, odnosno crveni. Evo, to se dobro vidi, lopta provučena kroz noge, desna noga u velikom zamahu, pogađa napadača gostiju po lijevoj nozi, sudija ispravno dosuđuje slobodan udarac. I zadnja sporna situacija, 64. minut, koja je izazvala najviše dilema i polemika. To ćemo pogledati na usporenom snimku. Evo, tu se vidi da napadač sklanja loptu, odbrambeni igrač desnom nogom ide da izbije tu loptu, on je postavio nogu, vidjet ćemo usporeno, evo to se sada, desna noga odbrbenog igrača ide prema lopti, sklonjena lopta, napadač pada, sudija dobro postavljen, dobro vidno polje, njegovo slobodno sudijsko uvjerenje ostaje pri odluci da je goal out. Ovom prilikom trebalo je sudija da dosudi, kad već nije svirao prekršaj, indirektan udarac i da dodijeli žuti karton napadaču budućnosti zbog simuliranja, što on to nije uradio. Eto, vidjeli smo sve te sporne detalje s utakmice Budućnost Mogren. Kao što smo rekli na početku emisije, naš gost je kapiten budanskog tima Vladimir Gluščević. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, bolje vas našao. Mogren je nakon 15 kola ubjedljivo prvi. Uglavnom, ljudi koji prate fudbal smatraju da je najveći dio posla obavljen kada je u pitanju titula. Je li rano za te ocjene, s obzirom da ima još dosta do kraja? 7 bodova više od Budućnosti, Rudar je već predaleko. Mislim da je rano. Zbilja mislim da je rano iz razloga što ima još čitav drugi dio prvenstva plus dva kola koja su ostala. Toliko mnogo ima bodova u igri, tako da ljudi koji to kažu mislim da nisu u pravu. Znači treba se čekati još puno utakmica i puno bodova je u opticaju, tako da mislim da je još uvijek rano bilo što prognozirati. Da smo pobjegli i više od 7 bodova, mislim da bi opet bilo rano za neko unaprijed kronisanje ili osvajanje titule. Igrali ste letos u Europi i sada kada je najpotrebnije dostigli optimalnu formu. Nanizali ste 7 uzastopnih pobjeda. Vjerojatno ono što je i vama u klubu najbitnije i treneru, da ste u seriju teških mečeva prebrodili sa 3 pobjede. Dečić, koji je, znamo kako dobro odigrao i protiv Rudara i protiv Budućnosti, pa onda pobjeda protiv Rudara u derbiju i sada protiv Budućnosti. Pa ja se slažem s vama, imamo 7 pobjeda za redom, ali mislim da je mnogo bilo teže napraviti one pobjede koje su već unaprijed upisane. Znači one prve 4 utakmice koje smo imali pred
Dečić, Rudar i Budućnost su nam bile mnogo teške iz razloga što smo ih morali pobijediti, onako na papiri smo bili favoriti, a bile su jako teške. Znači svi protivnici igraju 100% i imaju, liga je dosta ujednačena, ima jako puno kvalitetnih igrača i u manjim klubovima, tako da te utakmice kad smo riješili u svoju korist došli su ove gdje mi obično nemamo problema, to su derbije rešavamo u svoju korist gotovo uvijek i ta utakmica protiv Dečića, znali smo da je Dečić jedan kvalitetan protivnik i onako zbili smo svoje redove, odigrali maksimalno i tamo smo ostvarili pobjedu. Tako da mislim da ove derbije koje smo imali, bili smo maksimalno motivisani, ulazili smo u njih kao u svaki derbi, ulazili smo u njih da probamo da pobjedimo, ali smo bili s maksimalnom pažnjom, maksimalno usredsređeni na sve to. Dok ove male utakmice koje po meni život znači, odnosno te male utakmice osvajaju titulu, njihove godine igramo jako dobro i njih smo rešavali u svoju korist, onako mogu da kažem lakše nego što smo svi mi to i mislili da će biti. Zanimljivi su ovi vaši dueli protiv Budućnosti u tekućem prvenstvu. U prvom meču bili ste puno bolji, Budućnost i direktan prenos nije napravila nijednu šansu. Ovo je bio drugačiji meč, mnogi kažu da je Budućnost bila bolji rival, a činilo se da u drugom poluvremenu većina vaših saigrača da nema dovoljno snage. Znamo, odnosno saznali smo pred emisiju da ste vi imali temperaturu 39 uoči meča. Šta je bio razlog tog fizičkog pada? Da li možda veliki broj igrača u reprezentaciji? Ja mislim da jeste. Znači, evo, ja lično sam imao visoku temperaturu i igrao sam pod temperaturom, ali mislim da imali smo 4 reprezentativca, znači kompletna zadnja linija, Pejović, Bošković, Batak i Ćetković, koji su igrali za reprezentaciju, neki su igrali čitave mečeve, neki su ulazili, ali svejedno čitava ta atmosfera reprezentacije, vjerojatno ih je nosila tih par dana da daju 100% i na treninzima, kako na treninzima, tako i na utakmici. Tako da mislim da su se oni i fizički i psihički dosta iscrpili tamo. Teren je bio jako težak, znači da onako ko se uspio odmoriti više, on je mogao više i da trči, ali pored svega toga, mislim da smo prvo poluvrijeme bili ubedljivo bolji. Znači dok smo imali svježine, imali smo jako puno kontri, polukontri, imali smo prilika da čak povedemo i sa još jednim golom razlike, što mislim da bi odlučilo susret. Da smo bili u situaciji da u prvo poluvrijeme povedemo sa 2 ili sa 3-0, onda svega ovoga ne bi ni dolazilo do čitave ove pompe oko utakmice. Ali eto, u drugom poluvremenu smo zbilja pali, što se tiče onako neke fizičke izdržljivosti, fizičke spreme, malo smo se razdvojili, imali smo malo problema u drugom poluvremenu kada je Budućnost odigrala fenomenalno, što je i normalno. U Podgorici nikad nije lako igrati, uvijek čovjek mora da zna da Budućnost i kad je u formi i kad nije, oni uvijek naprave pritisak i nikad ne može čovjek da upiše bodove prije nego što krene tu, to je jasno. Tako da su Budućnost je po mene odigrala utakmicu ove godine možda i najbolju. Tu drugo polovrijeme protiv nas i imali su taj gol koji su postigli još par poluprilika iz kojih su mogli da ugroze naš gol i mislim da isto tako kao što smo i mi pobjedili, na kraju mogli su da pobijede i oni. Rudar, moramo ga pomenuti, pred emisiju ste mi također rekli da smatra da je to praktično najjači tim u ligi. Vidjeli smo na velikom broju utakmica da su se Pljevljaci ispromašivali i praktično već su otpisani. I trener Vignjević je rekao da oni više ne vjeruju u titulu. Pa ja sam i sinoć sam gostovao na televiziji INI i to sam isto rekao. Znači mislim da je Rudaru se desilo ono što se desilo i nama prošle godine, imaju izvanredan tim i možda su imali neka velika očekivanja, onako kola kad krenu nizbrdo, nekad čovjek iz najbolje namjere i napravi loše sebi s tim što želi da se što prije izvuče iz krize, pa ta kriza kad potraje onda se dešavaju te stvari da ne može čovjek da izađe iz krize. Mislim da je Rudar fenomenalna ekipa i samim tim što su godinu dana igraju duže još ove godine, prošle godine su čitave godine igrali zajedno, ove godine nije im niko otišao. Mislio sam da će imati mnogo bolji skor, mnogo bolji rezultat, ali